lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Di pakasaritaan ngayon tayo kan biyagita, ket nagapo kanipagayam tayo at Tristan, manipod aritaw, Nueva Vizcaya. Kastoy man tikunana, Dear Miss F, Jakon agpalpaligaw pay, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan at Tristan. Itapay laang kidawakon tinaan-anay a pasensya, ket ano samlakuman nga iornos to'y atid dugunay asurat ko. Detalyado ngamin to'y surat ko, iso akastoy tikin atidog na. Kayat ko ngamin nga ibinsa-binsa tinagbalin alagip tinapalabas iti biag mi nga agiina. Ket amok kan patsyak ama kaitad daytoy iti adal kan liwliwa kadag iti padak adumdumngag. Ket tapno nalawag ti amin, rugiak nga rodan ti ag salaysay. Raquel, Mariel, anyat kukuin nyo ngay. Umay kayo manganan tadi kay katmaladaw iti pagadalan. Aldawan. Wow! Tusino kan tuyo. Plus kiniro. Nagimasan? Sigurado nga adumanan timakan ko, mami. Ay katwan mala ang tugaw ka nanak ko. Mangan ka amangan habang napudot pa'y timakan. O si ka ngay Mariel, apay di ka mangan. Wa mami, madamdama akton amangan. Ang adamot klase manak ko. Ijay kanto ka din pagadalan nyo amangan. Amangan naman di man ang tirik na ni Manang Mariel, mami. So, saan man na nasumrag? Naa, si ka talaga Tristan. Pakialamero ka. Apay, dakas ka din umamon ni mami adi ka simrag iti pagadalan ni Digalman? Kunamit lang nagagat kang agadal. Oh, apay mo't ngay adi ka simrag, Mariel anak ko. Kuang amin mami. Mading amin tirik na. Manungal dawan na kasta ka. Kanayon kan tumat ngamin ngagpuyat. Kabubuyam daytan iti TV kan kasi cellphone mo. Ay, unay kayo lakit din aya. Da kayo atalo kisayan nyo man ti panagbuy-buya yu iti TV. Kan kakukuting-ting yu iti cellphone. Nang runay ti rabi. Ni, apay ngay apati siya kat karaman, mami. Wen nga rod uray siya. Awan mo't basol ko. Sa anak mo't ngagbuy-buya kan cellphone iti rabi. Anak ko, amin aba nag-analabas kat dakas. Nang runa dagita agad gadgets. Denggendak ka di ko mangamin. Tapara matlaeng kada kayo ti ibagbaga. O tatang, adto yung tinbilin ni Nanang Asabon kan Sonrox. Ay na, ang yaman na kanak ko. Akit, kumusta mo din, nagiti apo ko? Kaasi ti apo, nasaya at damat amin tatang. Sumsumrot damat iti pagadalan. Sigurado ka kaday nga amin dakat inaldaw amat mata ni ti pagadalan. Ni, anya ti kayat masawan tatang. Adda ka di amu yung ajak amu. Hindi na minsan anapan naglako ni nanang mo iji ilay. Nakita na kanumot ni Tristan nga agturong iti may sa computer shop. Kadwa na iti parakata na. Anya? Tinasaya at palutputem to dyan anak mo. Iti kasta, maamuam no asino ngagpaiso tinakita ni nanang mo. Wen tatang, kasaritak to ni Tristan, apaman ang makaawid ak. Sumsumroy kakmat mami. Amang ano nagbidot lang ni Lolo, itinakita na. Amang ano, kaing ingas ko lang na dyan.
Sapay ko matakas na anak ko. Ngamin, diyak kayat ang madadail manin ti panagadal mo. Ti kayat ko, graduate ka kumamutan iti high school. Iti kasta sumrag kamutan iti kolehiyo, akas kadag iti kakabsat mo. Wan ka di, mami. Di kagdanag. Mapasamak tumot lang na ita. Tinaringat ngamin kada lolo kan lola kat agsuspetsada adagos. Ay na anak ko, di mo ko masakitan ti imbagada kanya. Panangisakit dalaang dayjay, anak ko. Aramidom kit din dagiti assignment mo. Rumarak labit. Adda na patag apapanak. Makapasuron mat ni Lolo Martin. Nagistaya na kijaya na. Imaglakin din ta, napamatik mat lang ni mami. Ay, subrikak tumatlangi di pagadalan. Siyempre, agpraktisak pa nga agimel. Asidig nga minang tilaban mi. Sana bale, tadayo pa mo ti graduation. Makauray na ita adal-adal. Iso nga unag pa lang na ti panakilaban ko iti ML. Nagbayag ka mo tinarumura, Kel. Itayak pa lang ang gururay dito, ya. Ay, kwa, pasitsyakan, babe. Nakisarita ak pa nga iti may sa classmate ko. Abuludot to ti notes na inton madamdama. Tapno, ma-review ak dagiti lessons, mita. Sa bagay, gusto mo dito eh. Tapno saan nagsuspit ti inam ang nagkating klases ka. Iso nga rod kat. Iso nga di kan agmurmuriot, babe. Nga na, mapantang ruda. Saan ti oras? Sa dino iti papananta ita, babe. Ije talatan balay mo ya. Ado ti makantay dya. Kan awan tao, iso asulo ta ita ti balay mo, babe. Sika, kanayo na matan. Ha? Katalaga kasta, babe. Isumit laang tuturong na. Kan may sa. Kaya kahit mo man saan ka di. Loko. Wala, umigakit din. Kaniliw ka una yan, babe. Kata makagaran ako una yan sika. Adatan dito isango ti balayo, Ophelia. Wan nga rod, Arturo. Katagyaman akmanan iti panangitulod mo kanya, ha? Nakatipidak lang nga rodan iti pamasahe. Sa anak pa'y anarigatan ang nag-commute. Kung matasong bata mong ti daton ko ngayat ken ka. Di, hatid sundo ka kuma iti amin ang papanam. Sika talaga, Arturo. Talaga nga isingit mo pa'y laang matday taabanag. Puno man nga hindi bagbaga ko, Ophelia. Iso na lang da kasladinak matpatyan. Kasladi ka mamati ka dagiti pagbakaken ka. Mamati akmat at talaga nga ay ayaten nak, Arturo. Iso na lang ta. Kasladyakon kaya ti makiasawa pa'y. Ita niya aga po, Ophelia. Kaslamas kay kayat kulatan nga asikaswan dagiti anak ko. Ang mo, Ophelia. Dumtang to ti panawan ang makiasawa kan mga asawa da. Ikat agmay maisakan tumatan. Isuarong bang na lang nga damat katakunay-nay mo Katsyak da ita, Ophelia. Panunutag to pa'y anaimbag da ita, Arturo. Anya, naibusan ti allowance mo kunam Tristan? Wan, mami. Anya, nangip-ipanam ngay. Kat no pang may sa abulan nga allowance mo dayjay. Do alawas pa'y laang tinapalawas, naibusan. At da ngamin binayada kiti pagadalan. Isong ikanda ko na. Awan ngaminan balon ko ita. Sige, mami, please. Ay, sus Mariusep. Adtoy. Agyaman ak, mami. Oy, si Tristan, Siguradom lang ngay di pagadalan ti pangus-usaram dagiti ititad ko. Wan ka di, mami. O sige, tamapan akon. Abangan numaladaw aki di pagadalan. Ayos. Sa wakas,
At damot lang ang gastusa para iti outing ming agbabarkada inton malam. Naglaing ka talaga, Tristan. Ay, makapasuron ka talaga. Makapasuron ti kasto eh. Apay, jak magtan makontak ti cellphone ni Oliver. Sa dinungatan ti ayan day di lalaki. Apay, adi na sungsumbatan dagiti text kan awag ko kan kuana. Nas kan ama-ama na ti kasasaan ko. Ay, makapasuron na talaga. Manang Mariel? Raquel? Oh, apay akas na tilangam. Kan, apay nagdabdabog ka dito akas la ubing. Kwa, si Mangpit kamit gaya man. Ay, Wen, nagawid ak anasapat na sakit ti ulo. Jack nga rodan simrak iti maudi ang subject ko. Ne, apay ngay, agsangit ka matan. Anya kay ti sangsangitam. Awan, masuronak lang. Masursuron ang masasar. Sino ti kasuron mo? Ti ka di boyfriend mo? Ay sana, awan pa'y boyfriend ko niya. Oh, talaga? Awan nga ron. Talaga ka din? Awan pa'y boyfriend mo? Dagulit ka man. Awan ko nakangarudan. Awan pa'y boyfriend ko. Ngamin, agad adalak pa'y laang. Ag boyfriend akto inton makaturpusa. Promise? Ha? Oy, manak Mariel, di nak man paglulokwan. Inton kwan, ipulong ka ni mami. Aw-awagan ka itay, Tristan. Agpakadwa ako maama pa na grocery. Ang apay ajak mo't makontak ti cellphone mo, ha? Kwa, mami. Apay nga out of coverage ti cellphone mo. Saan nga agring? Saan ang makontak? Saan mo't asigod akas jay, ah? Ay, kung mami, di, kwa, di... Anya akwa. Ituloy mo at ibagbaga mo. Kwa, naisalda ngamin ti cellphone ko, mami. Anya, apay nga inaramid mo ti kasta. Ik-ikan ka mo't iti kwarta. Sorry, mami. Talagang ngamin anibusanak. Isa kapilitan nga insaldak ti cellphone ko. Kasano kumaan na ibusan ka? Katjak mo't agkurkurang amang mangtag iti allowance mo. Kwa, mami. Anta ngamin napananming agbabarkada. Siyempre, ano ti paggastusan niya eh. Share kami. Isa naibus tintadyo. Ay, unay kamatan, Tristan. Imbes at ipanagadal mo ti asikaswan. Saan mo puro ka barkada. Iso ang nagbababa dagiti gradum. Taday talabulakbol mo ti asikaswam. Sorry, mami. Sana na maulit. Promise. Basta tubusan niyo tinsalda ka cellphone ko. Ay, Diyos ko. Mano, kansa dino tinangisaldaam iti cellphone mo? 2K, mami. Insaldak iti may sakalag iti classmate ko. Ay, una yan na itaga ubing. Saan man lang nga masayangan iti kwarta. Di damot ti aginot. Ay, wan nga rod tatang. Agpaiso nga damot basit negosyo mi. Ngam nagastos mo ti agpaadal. Nang runa kat addan iti kolehiyo ni Raquel ka ni Mariel. Imbag pa'y nagiti manang nata nagagitda nga agadal. Iso ko maatitulatin na. Sana na ita agbulbulak pula ang tikukuin na. Ay, wan nga rod tatang. Iso dala ang tagbalbalin apa konsuelo. Da Raquel kan Mariel. Numaminsan, ibagbagak paikit din ang nasaysaya at laangan a puro babae la kuman tinagbalin nga anak ko. Ay, kahit kanayon mo lata, palagi panjay anak mo Marang denggan na kantumot laang. Di ka mauma amang bagbagakin kwa na anak ko. Kasano da ito yan? Sigurado nga gungat ni mami numaamuan na masigog. Nang runa numaamuan na dinak mo balingay kalaysa ni Oliver. Gaputatan na sawan.
No, apay mat ngamin anang mga tiyak kadagit yung bagbagan. Mayang Marian? Oh, apa yan? Agsang sangit ka man, ha? Oh, apay. Asa ka di parikot? Nagulbudakan ka. Hindi yung bagak ngawan boyfriend ko. Amok marik na kami nga dailimlimad mo. Di parikot. At nalasawa na. Anya? O di, makiwin na suwaskan kan kwa na. I-break mo, dahil ka lalaki. Break kami. Nakiwin na suwasakon. Iso na lang. Masikog. Masikog ka, Mat? Apay nga, Mat. Kaya't masawan. Masikog ka, Mat. Uwan. Iso na lang, tasan pa'y kanwa nakasagana ni Jerry ang mangikalay sa kanya. Diyos ko. Dakala parikot na ito eh. Agpungtot lakit din ni Mami numaamon niya. Nang rona kaduata ang masikog. Oh yeah! Oh! Yun! Bagay ka, Lods! Oh, hindi pa, pre, ha? Oh! Whoop! Bang, 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 bang! Oh, ayos! Winner! Oh, may sapay na game, Lods! Ha? Nay! Alas 9 mat gaya man. Awanan, naladaw ako niti pagadalan. Dito yaklatan computer shop. Sana ako nasumrek. Sana bale? Saan mo't lang ang mamuan ni Mami, ajak simrek kita. Bumulod ak tulatan iti notebook na iti kaklase. Tapno ma-review na iti inadal da ita. Agay aya makiti. Oh. Anya, masikog kayo adwa. Mami. Mami, sumumbat kayo. Masikog kayo kadi. Uwan, Mami. Uwan, Mami. Diyos ko. Apay, anaaramid yung kanyang tikastoy. Apay, linugod at lagayam. Sorry, Mami. Sorry talaga. Mami, tiamok at agad-adal kayo. Saan mat gayam tatay tamat boyfriend dinasasikaso yo? Kanya klase kayo nga anak. Miss F, kidawak adi mo ko maputput den tuy surat ko. Kidawak nga isarunom matlaang ko maadagos, iti kasta kat mapagsisilpo matlaang dagiti pasamak. Amok nga ati dugunay, ngamkas nakunakon, pakaadawan daytoy iti adal, ken mangtadliw-liwa kadagiti padak adumdumngeg. Ket pagyamanak unay, nupatgam dagiti kiddaw ko. Tuy pagayam mo, Tristan. Ken ka pagayam, Tristan. Wen pagayam ko. Di ka agdanag ta ipampaminsan mi nga yornos ti pannakaidrama to'y surat mo, iti kasta kat agsasarono matlaang ti pannakayaplod na. Kat pagyamanak unay ti ingka pa nagsurat pagayam, Tristan. Bueno papagayam, padaanan ti may kadwa apasat ti surat ni pagayam tayo at Tristan. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may kadwa apasat ti pakasaritaan ni pagayam tayo at Tristan. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas.
Apay ana aramid yu ti kastoy kanyag. Nagbalinak mat ana sayat nga ina kada kayo. Yung apay alinukudag. Apay! Sorry, Mami. Sorry talaga. Nakalipat kami ka ni Jerry. Katsi ka, Mariel. Sa dinumat di ayan tinakasikugkan ka, ha? Sorry, Mami. Ngam dinak mapalin ngay kalay sa tiyamat isikog ko. Taapay ko maasaan. Sa dino ti ayan na. Siyak ti makisarita kan kwa na. At asawa na, Mami. Kat nagsublinda ito iti ayan ti pamilya na. Mami! Saan, Mami? Di yamat ko makabila ni Manang Mariel. May sakaman! Mami! Awalan kayo iti bain! Di man na pinanunot na iti sakripisyo. Tapno may sakad ko lang ti panagadalyo. Inununayo kit din ti naggargarampingat ngam ti panagadalyo. Unay kayo mutan! Unay matlakit din tigas-gas at nagitido ang anak ko. Diyak mat nagkurang nga ng bagbaga kadakwada. Ti amok at napas nagdangag at adal. Ngamsaan mat gaya. Diyos ko, ikanagpay kumaitikiran ti pakinagang. Tapno sang wag dagito'y apanubok iti biyag. Pangasim, Diyos ko. Tarabayan na kuma. Tarabayan kuma dagiti anak ko. Lawlawag am kuma ti panunod na. Diyos ko. Isurong ka din o niya tirumbang aramid. Iwan-wan na ka di, Apo. Naita ka iti makagapo, no apay alimlimtag nagiti mataman ako. Nagsakit ti naramid nagiti anak ko, tatang. Nagsakit. Kunak no napipiyada pahingam iti buritak ng anak ko. Saan mat gayam? Tanakarkarumat ti naramid ta. Kaasi ka mo't anak ko. Pinamati na kalaang gayam na iti anak mo iti inuulbod nga aramid da. O kasanupay itan ti panagadal da Raquel kan Mariel. Awanin atatang kapilitan nga agsardengdan nga agatay. Nilangan Tristan ti agtuloy nga agatay. Ti may sapay aparikot. Masapul akarguak ti ipas ngay di Mariel. Ngamin, nagpukaw mutten ti lalaki anang sikogan ko ana. Malaksit iti dayta. Pamilyado pa'y gayam. Ayun na yan. Kat ni Raquel, kasanaon. Kasaritak ti nobyo ni Raquel, tatang. Naskan nga ikalay sana ti anak ko. Sakbay ngagpas ngay. Wala. No asino man na dyan lalaki. Rumbang lang nga ikalay sana ti apo. No saan la kumana sa paapimusay ti amata. Nalabit asaan akastoy ti kasasaad mi nga agkiina ita. Maladi ka nagliday anak ko. Ti rumbang nga aramid mitakit agkararag. Dawatem ti panarabay ti apo. Amo ka di nakabaybayan. Basta agtalag ka kenkwana, anak ko. Raquel. Mami? Awagam tinopyong. Kat ibagam kan kwa nga umay dito'y balay akadwana dagiti dadakal na. Kwa, Mami. Inawaga ko ni Jerry.
Iso na lang tawan ka no dagiti dadakkel na. Anya, Sanda ka no ang makaumay. Ngamin, adada ijay probinsya. anya a klase tinaganak da kita. Apay abaybay anda ti anak da, no amuda anak kasikog da ito'y. Mami, Ay, una yan ti kastoy. No apay mat ngamin basta nagpasikog kalatan iti da iti a Jerry. sorry, Mami. Ala, ibagam kin ni Jerry, ta isulangan ti kasarita. When, Mami? Awagam, kat ibagam nga umay dito'y balay, itamat laang. Si Kagayam tinobyo ti anak ko. Wen, ma'am. Oh, kat, anya nga iti planom ita. Iti saan nga agbayag, maadaan kayon iti anak kin ni Raquel. Mami, napagsaritaan min ka ni Jerry ti amin. Agkalaysa kamin to. Agtalna ka dita, ta saan asika ti kasarsarita, Raquel. Mami. Oh, anya, Jerry. Kuha, ma'am. Kas diyan nga ron. Kas iti nakunan ni Raquel. Aglibin kami ba na? Agurnong kami pa. Tapno addan to oramatin nga kalaysa. Kat, sa dino nga iti pagnaudan nyo. Diyak kaya ti pumanaw dito'y balay, Mami. Iso, dito'y kami kumangagnaad. Wen ko, ma'am. Dito'y kami ngagnaid. Nalawa mat ti silid ko. Iso nga, awan mat siguro ti agbali na parikot. No dito'y kami latan nga agnaad, Mami. Wala dingito nakmet. Ang makaamoy ti kasta na pasamak kalagiti doon anak mo, Venya. Nakarkaro pa'y kanyak, Arturo. Iso nga rod asimuro takan ka, idi ko na mga agpasyartan. Nagsakit nga minan ti ulok iti kapapanunot. No anya tinaskan nga aramida. Panagrit nakat kas labumtak ti barukong ko. Iti kas taunay asakit na. Di ka kumagong ungat, Wen. Gam, mangrugin ang mapasamak dagiti imbagak itiken ka. At umteng to ti panawan, ang mga asawa, ken makiasawa dagiti anak mo. Saan to ang maliklikan kat panawan na ka? Ngamin, mangbukildan iti bukod da pamilya. Isungit na lang, lumbag na lang, amaadan kamutan iti katakunay-nay mo, aging gatong palbiyo. Arturo. Naklunem dayat ko, agkalaysa ta dagos. Panawan da kaman dagiti anak mo, san kanto ngagmaymesa. Ikarik, ngagtali na edak iti sibay mo, aging gat maudi nga anges mo. Diyak kaya't ti basta agdesisyon latan, Arturo. Sapay ko matang maawatan na. Ophelia, Awan ti sabali nga ibagak. No di ti agyaman kan ka. Agyaman ha, gaputa ka na yun ti kaadam iti sibay ko. kas na ko, Ophelia. Si sasagana ak nga aguray, san ka matkat nga apuraen? Ay, ket, idaklon mo kumangaminan, anya Arturo, anak ko. Ni tatang mat. Nauntay mo tinapanawan, ti impay mo kadagiti anak mo. Balaksin iti day ka. Napaduras mo matan ti negosyo, nga imbati day tinagawan nga asawam. Tatang. Dadakkulan dagiti anak mo. Panagkunak, panawan matan tapno asikaswam ti bagay. Iti kasta, agbalin ka mo't anaragsak, Ophelia, anak ko. Tatang, ipatpatag ko unay dagiti anak ko. Isuda ti ayan ti ragsak ko. Wen, anda akditan. Ngam kita man tinaramid na. Imbes nga igaanda ti agadal, saan mo ta nagpasikog dakit day. Duwada pa'y mat nga round. Imbes sa paragsagan da ka, itata dadakil dan, saan mo ta ipapaayan da ka mo't iti parikot. Tatang, Mawatan ka mo't kit di anak ko.
Sapay ko mga ron addan to pagbaliwan na giti anak mo. Day tamat ti kanayon ko nga ikarkararag, tatang. Sapay ko mata makaamiris damatan. Siyak to siguron ti kararagsakan nga ina, no mapasamak day ta. Ay na, nakaturog ako na. Tinasayap. Agindakon. Maturog akitin. Iti kasta, masapa ka maringin itong bigat. Ay, kung kaya, tsak penalpas ti project ko Nyamot tan. Nalipatak ba tan? Ay, sigurado nga agungat man ang tititcher ko. No, jak may pasa na dyan itong bigat. Inikan naklangarodan ni Tigundawa yung mga ipasa. Ngam jak pa'y ba't nalpas. Mabalin ko pa yung atang ipasa na dyan. Uray naladawan. Nagadun ti jak na arami da project iji pakadalan. Jak samot kan makagraduate. Makamulitan. Maturo ka kitin. Naturo ako na yan. Itong bigat ko nito nga aramidan ti project ko. Nagaw-awit ka pa'y laang, Jerry. Anya man na iti pagpupungtutan si Karakel. Di mo't imbagakan ka, amapanak makibirthday iti balay ti sigo da kadalak. Wan, ngam di mo imbaga amarabyan kagayam. Kita man ti oras, Jerry. Ita ka laang nga agawid. Parbangonan. Kanayon mata na kasta ti aramidam. Basta agsweldo ka, mapankay ti ayan dagiti barkadam. Iso abastit matan ti mait itad mo kanya. Agyaman ka kit niya, tek-ikan ka pa'y. Anya? Hoy, Raquel. Laglagi pam asaan ta nagkalay sa. Iso adinak man pakibibiyangan. Aramidag ti kay kayat ko. Takwar takmet ti gasgastusak. Nawatam! Awanan kay ti bain! Anay ko, opay ningog sipat ka. Kayat mo sakit di ti makaraman ka na ane. Yes. Kalpasan alam ti kay kayat mo kanya. Kastakit din ti bagam. Laglagi pam kuma. Adanton anak ta. No'y maipapalidubing. Mabaling ko man. Asustentuan lang day ta. Iso at di mo ibusin ti pasensya ka, Raquel. Jerry! Tumalakan. Tano ko na kasinahaan ka. Aramide! Apay nga da ka dito'y silid ko, Tristan. Apay, di ka manan sumrak iti pagadalan? Saan man Ni, apay nga eh. Sigurado nga agungat manan ni mami no maamon na adi ka simrak. Napuyatan nga rod. Ay, oray siya nga rod. Nagariwawan tumot darakel kan Jerry idi parbangon. Kanayon ti panagrekyerda. Di da nga tama panunot. Asaan lang nga isuda ti tao dito'y balay. Dayjay tumot at Jerry. Iso pa yan. Nagpuskol ka di tiro pa na dya, Jerry. Awan babain na. Di na panunutan na makikabkab-balay lang dito. Maala na pa lang tiyagbartag ka rin nabi. Saan lang nga rita? Kanayon na pa yung apaan ni Manang. Ay, wan nga rod Di pa'y lang amin sinaan ni Raquel. Konsumisyon tumot lang ti ipapain. Anday ko. Tichan ko. Apa yan, Manang Marian? Agan ano ka? Anya tinasakit? Tichan ko, Tristan. Nagsakit. Anday ko. Di ba, kabula na mo, Manang? Juan, anday ko. Nagsakitan na talaga tichan ko. Esos, amangan aganakan, Manang. Masapul ang may taraka daw sa iti ospital. Kit, nasayat ba't nga ron ko naman nakapagpasngayan ni Mariel nga apo ko, anak ko. Wan tatang, saan abalin ang naggastos kami? Tinapatag at nayawid kun ida dito'y balay. Kit, ti amangay, ti anak na. Talaga ka na asanay na nagpagpakita. Saan ang tatang?
Amangan no naglemengan dayjay. Nausam nga agaramid iti ubing ngam irresponsable met gayam. Sapay ko ba ata agserbi nga adal ka ni Mariel na ito napasamak? Sapay ko matakas nang agpaiso tatang. Ag nakamat siguro. Mami! Mami! Oh, Nay, apay Tristan. apay na paok. Mami! Lolo! Di manang Raquel, aganaksan! Anya, lukas na, masapol ang maitarayan iji ospital ni manang mo. Sa dino ti ayan ni Jerry. Awagam ni Jerry ta ipantayon iji ospital ti kapsat mo. Kartingam! Itay nga awagan ni manang Raquel. Saan ba ta sumusungpad? Anya? Ina, saan tayo nga orayan ni Jerry? Itaray tayo ni Raquel iji ospital. Di matimbagakan ka na dadailan nakiti mo to. Iso ajak nakaawit adagos. Dagulit ka may. Di ko namkit di. Saan kami napatagkan ka? Na, sumumbat ka pa ilang. Di na kami man lang ay may kinita iji ospital. Anyang itaramida ki Jay. Kat agawid kayo mo't laang mo dito balay. Kan may isa, amumat nga da trabaho. Saan nga umanay arason day ta, Jerry? Talaga kit di anapat patagdag iti barkadam ngamda kami iti anak mo. Dahil ta tinarigat yung gagat. Putak ka, putak. Nakalalaing kang agatap. Makauma. Nagalas at talaga ti ugalim, Jerry. Anay ko, manulangal daw man ipon nagpaskayak ng dinanog na ko. Awanan kay timain, Jerry. Anay ko, tichan ko, anay ko. Basol mo mutlaang ah. Tangiwat mo mutlaang timang mangag ko. Makarengreng. Makauma ka na talaga. Saan arumbang ti kanang kaginlugin ni Raquel, Jerry? Mami? Awan babain mo. Irresponsable ka lang arutan. Maalampay akabilan ka na ko. Ay, kuha ngamin, Mami. Di. Jakon kaya't timakidan na kan ko na, Mami. Agsina kamin. Alala, gusto daytan. Agsarita kayo inton na baawan ti pungtot yo iti tunggal maysa. Saan, Mami? Basta agsina kamin. Alaam amin ang akagawaam kat pumanaw kan dito'y balay, Jerry. Di tala nga ya. Di sina, no sina. Di kagdanag. Pumanawak at talaga dito'y balayo. Makauma kayo. Pwet! Tristan, anak. Oh, Mami, umunag kayo Ay na, si Mang Putan ti impadait ko nga usaran ta inton graduation mo. Ha? Mami. Oh, apay akasla naliday ka, iho. Mami. Anda ngamin parikot. Anya day na ay anak ko. Ibagam no anya day na, bareng masulbar tapay. Mami. Amom, excited akon nga umatendar iti graduation mo. Mapanagnak matlaangan kada lolo kan lolam at talagang agad-adal ka. Mami, sorry. Ne, apay. Apay nga agsorsori ka. Agsangit ka mutan, iho. Sa anak namin nakabilang ka na itagturpos itatawan, Mami. Anya? Ano ngamin tibagsak ko. Sorry, Mami. Anya? No kasta. Mami! Mami! Miss F, pagyamanak manan ti anos mo anang yornos para itipan na kaidrama to'y atidog unay asurat ko. Katnam na maek, nga isarunom matlaang adagos ti may katlo apaset to'y pakasaritaan ti biyag ko. Dawat ko iti Diyos anamarswa, asapay kuma, tapagtali na edan na ti kinasalunat mo, iti kastakat adupay ti mangagan mi adrama, dito'y programam. To'y pagayam mo, Tristan. Ken ka pagayam, Tristan. Wen pagayam ko.
Isarunok matlang adagos ti may katlo apaset ti surat mo. Di ka madanagan tapag sasaronwek aging ga amalpas. Papagayam, padaanan nyo ti may katlo apaset ti pakasaritaan ti biag ni Pagayam tayo at Tristan. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Kas iti sigod, may samanan ang naragsak ng aldaw ti inkam ikablaaw, kada kayo amin papagayam. Namnamaan mi, ti kinaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti inkay panagdengdengeg, dito'y programa tayo. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may katlo apaset ti pakasaritaan, ni Pagayam tayo at Tristan. Dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas. Ofelia, anak ko. Oh, di ka kumamanan ang sangit. Ang mga niya pa di mapasamak ka. Kuna nagiti doktor nga nakano high blood mo. Isa pa nga asim ka di at pagkalmaam kumatirik naman ako. Ni Tristan, tata. Sana makagraduan. Pinaay nagmatakas ka nagiti dua kakabsat na. Mabalin ka di, anak ko. Lipatan pa'y lang kumanay tapanag. Aginanakak hindi. Itikas na, agimbang ka. Kan makarwar ka ni ospital. Diyak lang amin malapdan ti bagik, tata. Kadayon ko adamagan iti bagik. Noan niya tinagkurangag ka nagiti anak ko. Taapo yung kastay tinaramit na kanya. Maawatak ti marikrik na anak ko. Talaga na sakit, iti may sa anaganak, ti mapaay, para itaarapaap na, kanagiti anak na. Di ka kumamaawanan iti namnama. Amok nga do pati mabalin na solusyon iti na itabanan. Kasano ko matatang? Kasano ko maamasulpar na iti aparikot? Kasano ida ang mapagbalbaliw, tatan? Dawatem ti panarabay ti Diyos sa namarswa anak ko. Pastrekem di tapuso kan panunot mo. Kat kumararag kay tinapasnag. Patya ka denggan na ka. Amok nga isulang ti makatulong kan ka. Ngamin, awan imposible kan kuala. Oh, Manang Mariel, sa di na tinagapwa, ma. Itay da ka pailangan nga sapsapulan. Napan ko inala ti abang iti may isang apartment. Masapol ko ngamin ti kwarta para iti gatas kan diaper ni baby. Unay kabatan Manang Mariel. Inuray mo kumamat na makarwar pa ni mami iti ospital sa payanapan mo inala ti abang iti 7 apartment. Tulang kamit anya. Ti kunak abang ti may isang apartment. May isang apartment na awatam. Saan ko nga inala amin ti 56,000 nga abang? When mat ngamin Tristan, si kamat yayan ti biddot. Uray pa'y, bidot latta tinaramid ni Manang Mariel. Respeto! Respeto? Nagsasaw ka? Kasla adamit respetong kini mami. Ha? Di mat saan ka nakagraduate, iso an naawanan iti puot ni mami? Husto ni Manang Mariel, Tristan. Oo. Kano da kayo adwa tinangta iti konsumisyon ka ni mami. Ngamin, naggidan kayo nagsikog. Kastagaya ma. Ano ko? Ano? Aping agsipat ka ngay, Manang Mariel. Dahita ti maibagay kan ka. Gunggunam, day takat ngamin ti malalam. Sikat yakim basol, no apay nga day di ospital ni mami. Sumabsobra kayon. Gaputada kayo tinauna. Ikaskastada kon. Anyang aliti mapaspasamak ditoy. Apay nga aga-apak ayaw, Lolo, Ni Tristan, lolo, sungba-sungbatan na kanikit din.
Saan kayo mo't ngayon ano? Sakto pa ti sinipat-sipat yo. Awan ti kampyak ka na kayo. Damin, agpapada kayo anatangken ti ulo na. Awan pa'y nasayat nga aramid yo. Pasig aparikot ti ipapaayo iti inayaw. Lolo. Masulyo amin, no apay nga da ita iti ospital ti anak ko. Iso ano kayat yo nga agbyag pa iti inayaw. Balbaliwan yaw, tikas na nga ugali yaw. Agyaman na kadagiti a prutas, Arturo. At dapay gayang pasabong-sabong mo. Pasidla nga ba nagdate, Ophelia? Napigsa akon. Sigon iti doktor ko, mabalinak kanon nga agawid inton bigat. Nasayat ba't no kasta, Ophelia? Kat inton makaawid kanton, ijibalayo. Sabay ko ma, ta aywanam tumatan ti salon at mo, ha? Agyamanak, Arturo. Agyamanak iti amin apang magbagakan tulong mo kanya. Ophelia. Mabaling nga ta, sumuro ta kijay balayon, ton bigat. Kaya ko sawan, siya konti mangitulod kayong kang agawid. At damat ti may salugan ko, padya ito talahay tatakdak ka. Iso taramatan tayo. Sige, Arturo. Ibagak to day takin ni tatang. Laglagi pang kumakanayon. Nga ipatpatag ka unay, Ophelia. Sakti adda masaksakitan. No makikita ka marigrigatan. Arturo. Iso nga pangasim. Tagan anad ka kumakanayon, ha? Di mo kumamot baybayan, tibagim. Mami! Apay nga agsangit ka ngay, Raquel. Kaya't nakasarong karan iti ospital. Nga kuna ni Lolo asaan ka nun. Iti kasta makarelax kayo. Saan kayo kumaagumurkurakin ni Loloyo? Concern laang kanyak daychay. Maawatan mi mat, Mami. Isungarod nga uray kasta unayin adahanag mi kada kayo. Tinungpal mi latanti kayat na. Pasensya kayon, Mami, ha? Ngam, inalami ka ni Manang Mariel ti abang ti duwang apartment. Ingatang mi nga miniti masapsapol dagi ti apu ko yo. Ato iti 40,000 nga abang pa'y ti 5 apartment. Mala, ikabil mo di tabag ko. Sige, Mami. Agina na kayon, Itulot ko lang dito'y silidyo ti pangaldawan niyo. Saan, anak ko? Ha? Siya kung ti mapan iji kusina. Iti kasta, ma-exercise mo dagiti tultulang ko. Uwan ang Mami. Ay na anak ko, di ka kadimadanagan. Kabailak ti bagik, anak ko. Napigsa akmay. Anday ta, nalpas ko matlangan alininisan ti silid ko. Nagmayat gayam no kanayon analinis. Nay, oras gayam ti panagmimerienda. Masapo lang makameriendan ni Mami. Makumikom kat ni Manang Maria lang mga asikaso ka ni Sofia itay. Ni Manang Raquel mat. Saan pa asimang pat manipod clinic? Ado siguro ti tao. Isa nabayaganda ka ni Kyler. No apay nga minakanayo na marigatan nga umangas ti kaanakak. Anya ti sakit na. Ay, tinasayat. Siya akong timangipan iti merienda ni Mami. Anya klase ti dakes nga angin anang iturungkin ka dito yung opisina kita, Raquel. No di ko naman kat makisinnoblianak kan ka. Gapo iti kadak dito Nagbidot ka, Jerry. Kati baga marunan, anya ti gagaram. Adupay taramidak. Jerry, agsakit ti anak ta. Oh, kat... Kagap-gapo milang iti klinik. Impa-check up ko ni Kyler. Kat sigun ka iti Dr. Ejay. Masapul amayapan iti ospital. Iti kasta, makita iti espesyalista iti puso. Oh, di pa nyo. Apay masapul ayang adda. Yan may sanagadumot ti kwarta ni mamim. Adda 7 nga apartment apapaabangan na. Malaksi diti dayta. Adda pa'y bakery kin restaurant na ijaili. Talaga kaya managalas ti ugalim, Jerry.
po. Anak mo ni Kyler. Di ka man lang madanagan, iti ka sasaad na. Di mo't pinapanaw na ako ni Jibalayaw. Kaya't nasawan, da kayon ti makamo kadagiti masapsapol ti ubing. Anya? Isa pumanaw ka dito yan. Awan mainatid ko. Nawagam! Nakaturog mat gaya man ni Kyler, Raquel. Wan manang, ni Sofia nga'y nakaturog matan. Wan, itay pa'y Manang Mariel. Oh, apa yan? Agsangit ka matan. Malagip ko lang nga bindi, Jerry. Tumukno sa dilangit tigurak kan kuan Saan man lang nga nagdanag, idiin bagak ti ka sa ti anak mi. Irresponsable day dya tao. Tiyakla ko man nakiboy-boyfriend kan kuana. Tapno sana kasto'y tinagbanagan ti biyag ko. Amom, Raquel. Kas namot ti mapampanunot ko. Nang rona numalagip ko ti ama ni Sofia. Talaga ang maudi ti babawi, manang. Raquel! Oh, apay manang Mariel. Anya ti. Kita am ni Kyler. Kasi nasaan ba din mo angas ni anak mo? Ha? Anak! Kyler! Anak! Kyler! Buenas días, tía. Apa nga tayo dyan makaturog? Ito kailangan na kaida. Labjak mo't makaturogan. Ay, abo. Sana may katitipanunot ko ti anak may kinarakel. Sana may libak asyak ti amana. Ngamin, kayong ingas kulaunay. Sigurado na taurtumot tayo jaya kas kanyak. Intong tumakay. Tayo tumot arakil. Nakatang-tangsik. Nagturo damang papalaw kanyak. Ijibalay da. Ita. Uma-umay di kaya opisina. Ay, nako. Pasensya kang kay Larana ka. Pag-trip pakitinam. Isasan ka pa ilang nga masurungkaran. Di ba? Matawag ko. Ni Tristan. Rabiin. Apa yung mawawag? Sos. Mga magdaman kalukwan nga inaramid na. Hello, Tristan? Manong Jerry, umay ka adagos dito balay. Anya? Sakaditi ko lang nga umay dito balayaw. Un manong. Itan niya kumaga po, Tristan. Ni Kyler manong, natayan. Anya? Tristan, di ka man mangraba kita kasta. Pudno di pagbagak manong Jerry, natayan ti kanakak. Saan? Saan ako nulay na? Saan? Kyler, anak ko. Apay pinanawan nakmatan. Apay. Sika lang arudan timang parparag sa kanyak. Pinanawan nakmatan. Kyler, anak ko. Raquel, patibgaram ko matipakinakam mo. Nalabit nga aging galangan dito iti intad ti Diyos abiyag ti ka anak ka. Ala, gusto da ito. Ni Jerry. Sika ti aking basol no apay anatay ni Kyler. Basol mo, Jerry! Pagayat ang tikas ti anak pasamak iti anak tarakay. Ipatid ko ti anak ta. Ulbod! Ulbod ka, Jerry! Ulbod ka! Rico, bakit? Gusto ko mawata na. Anak ko matipimusay. Pangasim. Agkalma ka kumalang Managing bubukod ka! Timagim lang ti pinampanunod mo! Irresponsable kang ama! Raquel, agkalma ka kumay. Ayop ka! Ayop! Pumanaw ka dito eh! Pumanaw!
Imbaglaangan tayo manugot matlaang ni Jerry ang pumanaw biit. Napakalmami matlaang ni Raquel. Dayjay, adan iti silid na. Ay, tarabayan da kami kuma, Diyos ko. Nagrikat ti kastoy asasaadan ti pamilya mi ita. Pang-aasim, Diyos ko. Di na kami kumabaybayan. Dawat at tinananay apan narabay mo iti pamilya. Ikanda kami kumaitikiran ti pakinangam. Tapno sangwan mi dagito yapan mabuk iti biyan. Manang Mariel! Manang! Ni Tristan ba iti? Manang Mariel! Oh, apay Tristan? Ni Manang Raquel! Oh, apay ni Raquel? Nagpakamatay! Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Padaanan ti may katlo apaset ti pakasaritaan ni pagayam tayo at Tristan. Dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. May samanan anaimbag ka naragsak nga aldaw kada kayo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may kapat apaset ti pakasaritaan ni pagayam tayo at Tristan. Dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Kaya ka di man ang tinapasamak, ha? Apaya ka sila nagre-rekyar kayo manay. Nasaya ata si Mangpat kayong tatan. Ayan lagi ti anak mo. Apaya ka sila siksikalain. Bayan na kita, oy. Hintaray da Mariel kan Tristan ni Raquel di hospital. Nagsabido nga minda ito eh. Pinanggap ti anak ko ti agpakamatay, tatan. Diyos sa manang nga asi. Ay ulay matang. Apaya na aramin ni Raquel ti kasta. Diyan ko na muna niya daramitan. Madama pa'y lang amalamlamayan ti apo. Ngam kaya't mati anak ko nagpakamatay. Anya ka din ti mapaspasamak ka dagiti anak ko, tatan. Ayaw na yan. Anya aya ti nagkurangak ka dagiti anak ko. Inaramid ko ba't amin nakabalag. Tapno mapadakal ko ida na sayaan. Impaay ko di amin nga oras ko kadakwada. Gamapay akas la dadadailan naman ti biyagda. Upilya anak ko. Agkalma ka kumalain. Apay, tatan. Nala. Apay. Husto na itan anak ko. Ang mga noan niya man ti mapasamakin ka. Jaksan ka ba, alan, tatan? Nabambanog ako. Nabambanog ako na yan. Kasi ti kanayon ko ngay baga. Dawatem ti panarabay ti Diyos. Isulaen ti makatulong kan kay ti dahi ti aguntaway anak ko. Anya ti ko na lagi ti Doktor Manang Mariel. Kasano ti kasasad ni Manang Raquel? Naispalan iti pagkatikap sa Tristan. Oh, agyaman at Diyos ko. Noapay mo't kami nanaramid ni Manang ti kasjay. Amo na matabasol iti Diyos ti kasjay naramid na. Wan nga ron. Kan may sa awan karbangan tayo amang katal iti biyag na impabulod ti Diyos kada tayo. Manang. Naaramid na siguro ti kasjay. Gaputadinan kabailan dagiti mapaspasama. At daak ditan Manang. Ngam saan kumamot na kasjay tinaramid na. Kasanon no. Tristan, awatin talatak uman ni Raquel. Ti kasapulan ita ti kabsat na. Kat ti panangipatagkan pa nakaawat manipod iti pamilyana. Manang. Ala, umay ka, tamapanta iti salad nga ayan ni Raquel. Ang mga no nakariingan day jay. Sige, Manang. Raquel. Pasensya kayo, anak.
Pati na kayo kat nairamraman kadagiti parikot ko. Imbis nga da kay balay ang mga asikaso iti anak mo. Saan? Tada ka dito ospital amang bambantay kanyak. Kastamot kan ka, Tristan. Di ka nag-absent ka manan iti pagadalan. Awan klase mi ita manang. Holiday. Di na ka di pa kadanagan, Raquel. Okay, aklaan. Kan may sa adamat ni Mami ang mga iwan ka ni Sofia. Adapay ni Lolo. Binaybayandak na kumananatay. Di ka kumaagsao iti kasta, Raquel. Iti kasta. Malpasan ti panagrigrigat ko. Kan mabawasan matan ti amin na parikot ti siya balay. Nangununa ka ni Mami. Di mo ibagat kasta manang. Ngamin, ipatpatig da ka unay. Kanon siyempre, saan miya kaya mapukaw da ka? Pudnot imbaga ni Tristan, Raquel. So adi mo ulitin tikas niya naramid mo, wan. No amom la ko mano kasano ti paragdanag ni kan ka. Languro na unay ka ni Mami. Lalaos ti panagdanag na kan ka. Ti anak ko. Nakakaasim at ti anak ko. Manang. Pangaasim, Raquel. Agal makakumalaang. Ang mga noan niya apay ti mapasamakan ka. Kasanuak paitan. Kasanuak paitan. Tawanan ti anak ko. Laglagi pang kumaaka na yun. Ngada kami lang ito'y. Di da kanto pulos panawan. Adda kami lang ang itisibay mo. Gapu tapat-pat ganda ka, Raquel.